Upoznajte Stiga. Ima 15 godina, pun je samopouzdanja i veoma je popularan. Gotovo svaka devojka njegovih godina je zaljubljena u njega. Jedna od njih je i njegova komšinica Lisbeth. Živi u blizini i očigledno gaji snažna osjećanja prema njemu, iako joj Stig ne poklanja mnogo pažnje. Sljedećeg dana vidimo Stiga u školi na času biologije koji predaje profesorka Viola. Profesorka Viola je mlada, privlačna i veoma svesna činjenice da je većina dečaka u razredu zaljubljena u nju. Drži se samouvereno, a učenici joj se očigledno dive. Tokom časa učenici se pretvaraju da prate nastavu, ali u isto vrijeme krišom dele jednu žvaku kako bi prekratili vrijeme. Svi naizmjenično žvaću istu žvaku. Iznenada jedna muva počinje da leti po učionici i sleće na tablu. Koristeći improvizovanu praćku, Stig brzo pogađa muvu i ubija je, čime stiče tiho divljenje svojih drugova iz razreda. Kada se čas završi, svi odlaze osim Stiga. Profesorka Viola ga zaustavlja i govori mu da žvakanje već korištene žvake nije higijenski. Zatim ga zamoli da očisti mrtvu muvu sa table. Stigu radi ono što je tražila, ali dok to radi neprestano je posmatra. Ona primećuje njegov pogled, ali ne reaguje. Stig zatim žuri kući jer je taj dan poseban. Njegov stariji brat, koji je bio na ratištu tokom Drugog svjetskog rata, trebalo bi da se vrati kući. Kada stigne, brata nema. Pita majku gdje je, a ona mu odgovara da je otišao da obavi nekoliko poslova. Na stolu pronalazi pismo i počinje da ga čita. U njemu piše da je njegov brat dobio novo raspoređenje i da ponovo odlazi ovog puta na podmornicu. Stig osjeća razočaranje i bes. Izlazi iz kuće i usput nailazi na Lisbeth. Ona pokušava da razgovara sa njim, ali je Stig ignoriše i nastavlja dalje. Kasnije radi u lokalnom bioskopu kada se njegov brat iznenada pojavljuje. Brat mu objašnjava da se raduje nastavku službe i govori mu da ne brine. Iako se Stig osmehuje, jasno je da ga sve to i dalje muči. Jednog dana pre nastave Stig čita rečnik pokušavajući da ostavi utisak pametnog učenika. Kada profesorka Viola ulazi u učionicu, brzo sklanja knjigu i ponovo počinje da je posmatra. Ona ga primećuje, ali ne govori ništa. Od tog trenutka Stig postaje potpuno opsednut njome. Neprestano je posmatra tokom časova. Ponekad čak stoji ispred njene kuće i samo je posmatra izdaleka. Njegovo interesovanje polako prerasta u obsesiju. Jednog popodneva profesorka Viola pita da li neko od učenika može da joj pomogne da prenese nekoliko stvari do kuće nakon škole. Bez razmišljanja Stig se javlja. Kada stignu do njene kuće, atmosfera postaje napeta. Nalaze se veoma blizu jedno drugom, a emocije postaju sve jače. Poljube se, a zatim se naglo odvoje, shvatajući koliko je cela situacija pogrešna. Viola se povlači u drugu sobu, ali Stig kreće za njom. Ono što počinje kao zbunjenost ubrzo prerasta u tajnu vezu koju nastavljaju da kriju od svih. U školi život teče dalje. Jednog dana nakon nastave učenici se okupljaju kako bi posmatrali avione koji lete iznad njih. Stig iznenada odlazi i bez najave se pojavljuje kod Viole. Njoj se ne dopada njegovo iznenadno pojavljivanje, ali ga ipak pušta unutra. Upozorava ga da više ne dolazi nenajavljen jer bi se njen muž mogao vratiti svakog trenutka. Jednog dana njen muž zaista dolazi kući dok je Stig tamo. Pošto je Stig njen učenik, muž ništa ne posumnja. Umjesto toga započinje razgovor sa njim. Uskoro otkrivaju da obojica vole klasičnu muziku. Stig osjeća posebnu povezanost jer njegov otac nikada nije cenio tu vrstu muzike. Nakon toga počinje da provodi još više vremena u njihovoj kući, pažljivo izbjegavajući svaku sumnju. Jedne noći ne može da zaspi, pa ponovo odlazi tamo. Međutim, kada primeti da je Violin muž kod kuće, tiho se okreće i odlazi. Nekoliko dana kasnije dolazi Violin rođendan. Stig kupuje cveće i odlazi kod nje, ali ona nije kod kuće. Umjesto nje pojavljuje se njen muž. Njih dvojica razgovaraju o poslu, muzici i životu. Nakon toga vidimo da Stig i Viola nastavljaju da se viđaju u tajnosti. Kako vreme prolazi, Stig sasvim slučajno prisustvuje jednoj neprijatnoj situaciji u kojoj vidi Violinog muža, što mu otvara oči i pomaže mu da bolje razume njihov brak. Međutim, umjesto da reaguje ljutito, muž se prema njemu ponaša potpuno opušteno. Njih dvojica čak počinju povremeno da provode vreme zajedno, razgovaraju i igraju fudbal. Na kraju muž otkriva istinu. Priznaje da je znao za njihovu vezu od samog početka. Također priznaje da je on prvi bio neveran na početku njihovog braka i da se njihov odnos nikada nije potpuno oporavio. Pošto ne može da pobegne od svojih grešaka, utehu pronalazi u alkoholu, dok Viola pažnju traži na drugim mestima. Na taj čudan način uspevaju da održe svoj brak.
U međuvremenu, Lisbeth se sprema za večeru koja se održava u njenoj zgradi. Lepo se oblači i poziva Stiga da dođe. Kada uđe u stan, zaključava vrata i priznaje mu koliko joj znači. Moli ga da prihvati njena osjećanja, ali Stig je odbija. Povređena, ali pribrana, Lisbeth se ponovo oblači. Jedne večeri Stig i violin muž sede zajedno i vode dubok razgovor. Razmenjuju mišljenja o životu, muzici i razočaranjima koja su ih pratila tokom godina. Violin muž previše popije i na kraju zaspi, ostavljajući Stiga samog sa svojim mislima. U tom trenutku Viola ulazi u prostoriju i govori Stigu da požuri i dođe u njenu sobu. Stig pogleda nju, zatim njenog muža koji i dalje bespomoćno spava. Po prvi put osjeća istinsku grižu savesti. Tiho ustaje i odlazi bez jedne reči. Jednog dana u školi Stig piše po tabli tokom časa. Dok piše, Viola prolazi pored njega i krišom dopisuje poruku pored njegovog teksta. U poruci mu govori da će ga te večeri posjetiti kod kuće. Stig ostaje ukočen. Misli mu jure na sve strane. Osjeća se rastrzano jer je violin muž na neki čudan način postao osoba koju poštuje. Odmah napušta učionicu i skriva se u školskom toaletu ne znajući šta da uradi. Ne može da se vrati na čas, pa lutajući hodnicima završava u blizini ženske svlačionice. Zna da ne bi trebalo da bude tamo, ali radoznalost ga nadvlada. U svlačionici devojke polako odlaze jedna po jedna. Među posljednjima ostaje Lisbeth. Njihovi pogledi se sreću. Ona ga primećuje i iznenađena je, ali nije ljuta. Njih dvoje se tada zbližavaju. Jednog dana Stig preko radija čuje vest koja ga momentalno uznemiri. Jedna podmornica je uništena. Odmah ga obuzima panika jer je njegov brat služio upravo na podmornici. Nekoliko dana kasnije mornarički oficir dolazi u njihovu kuću sa strašnim vestima. Njegov brat nije preživeo i nikada se neće vratiti kući. Stig se slama pod teretom bola. Plače sam, a kasnije poseže za pićem pokušavajući da ublaži tugu. Zatim pokušava da uteši svoju majku koja je potpuno uništena gubitkom sina. Tuga se nadvija nad njihov dom i ostavlja težak trag na celoj porodici. Nakon nekog vremena Stig radi u bioskopu kada se Viola iznenada pojavljuje. Ubrzo zatim dolazi i Lisbeth tražeći ga za kam. Kada ga pronađe suočava se s njim. Shvativši istinu o njegovoj vezi sa Violom, ostaje slomljenog srca. Prekida svaki odnos sa njim jer ne može da mu oprosti izdaju. Sljedećeg dana Stig odlazi kod Viole sa namjerom da zauvek prekine njihovu vezu. Kada stigne, zatiče je u veoma alkoholisanom stanju. Viola zahtjeva da ostane sa njom, ali Stig odbija i jasno govori da želi da prekine njihov odnos. Tada Viola postaje agresivna i nestabilna. Koristi strah i svoj autoritet kako bi ga kontrolisala i prisiljava ga na nešto što on ne želi. Stig ostaje šokiran, traumatizovan i potpuno bespomoćan. Sutradan u školi Viola ga obara iz biologije. Tvrdi da je dobila dozvolu direktora da ga natera da ponovo pohađa predmet. Kada Stig zapreti da će je prijaviti policiji, ona hladno odgovara da mu niko neće verovati. Kasnije saznaje da je uništila sve evidencije njegovih ocena, ostavljajući ga bez ikakvog dokaza. U isto vrijeme događa se i jedan nepovezan incident kada avion ispusti gorivo iznad učenika, pri čemu nekoliko njih bude povređeno. Po povratku na nastavu, Viola nastavlja otvoreno da ga provocira. Stig konačno gubi kontrolu. U naletu besa i očaja prevrće njen sto pred celim razredom. Odmah biva poslat kod direktora. Međutim, direktor odbija da sasluša njegovu stranu priče. Umjesto toga naređuje mu da napusti učionicu i prebacuje ga u drugo odeljenje. Potpuno slomljen, Stig se rasplače. Nakon bratove sahrane, njegova majka ga pita da li je zaista dobro. Pretpostavlja da su posao i gubitak brata razlog njegovog neuspeha u školi. Počinje da sumnja da postoji nešto mnogo ozbiljnije, ali joj Stig govori da ne brine. Kaže joj da će joj jednog dana sve objasniti. Očajan, Stig odlazi kod Violinog muža i moli ga da mu pomogne da dokaže istinu. On ga sasluša, ali odbija da stane na bilo čiju stranu. Govori da želi da ostane neutralan, ostavljajući Stiga sa osjećajem izdaje i napuštenosti. Vreme prolazi, dolazi dan mature. Viola ponosno stoji među profesorima i čestita učenicima. Iznenada Stig ulazi u prostoriju. Skida sa sebe obeležja škole i odlazi bez osvrtanja. Na taj način čutke odbacuje sistem koji ga je izneverio. I tako se film završava. To je priča o dečaku koji je naučio da zlikovci ne izgledaju uvek kao zlikovci i da heroji ne pobeđuju uvek.